ODM. That Kenya was all. Didn't group will live and I could state that was never as me. As far as we are concerned, everything is moving on. Yeah. Okay. So Azimio moye. Azimio Mate Jubilee ODM Wiper. Ya izibine bya PNU. Azimio. Ya PNU esemunya. DP. DP natembea ngitonya. DAP. Ne ebyama bya Azimio. Tuenzi pino otora Azimio na ndivyo ndokukwa na tukolia ya Azimio. Une coalition. Ya kubuno. Niko tuenzi tori za Azimio lakini mbali bali batasigitri chiko. Batagete ko tomuza ne jinguru. Togende eso bakalo tangi bintu mbiriste ta uzibika abantu bakali koragra ne ntoka tabanga. Ndo jikoragra ndu tuweka totiga abantu bitamase. Thank you. Otoka tanga toka enda nabantu. Ndumba litoko tabanga tutagete imijande iresa abakenye iraro sikukwanza. Na ende twaligere inga Mheshimiwa William Ruto gukora imijande y'abananchi. Igo to tabanga nduto kwa bereza Azimio, tobere no mwananchi, torenga 2027 ngore to drama badilika. Ibinde bibi cyande to mwananchi nyakundi. Uni kadi ya sha. Urojonyo rumongi na manyamukami mamoko madenga ngo kwanda butumie ne chaivu oikororo de computer tiriko kora. Ngoro diriji mangane ji kadi ya computer. Ekeronje no nyonga to kwa kitali to kana ne kadi twaru wali. Ibinde bisidi lakini Ruto metio mutupa. Tukwana tuwakwanira bunge nini tali kuiwa chisukuru cheto Mheshimiwa capitation ekeronya na mate nya rengo ngaijiwe sijale kuru chigo cha kisi sukuru ko 100 million ekwagacho nyambali ko 50 million ngaijiwe sichiachi okwana nyabururu ko 20 million sironga ngaijiwe sichiachi na bibi tokubona na ndibona liye ushuru ya jire igoro ya bujire abantu bakareko babonera ko nyara kiba ziro cyo sukuru toko bolinge kinyombe kimokora tacha mokoro housing yechi nga moko tona housing levi kwese nyombe litere kiro mutakansa ali nyakundi no etase ina liyo boli bantu mbere bintu biri kera bantu ibine bibintu toko boli bana bantu